Haga Jingialehkai Indian Premier League hapreng ke RR Persia ke DC. Haba phai shakna ke Jingialehkai ke Delhi Capital kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Rajasthan da Sun Weekend. Badleng bagan ke jing job ke DC kadang don Jingerman pani urung sya ke playoff. Hagway par ke Jingialehkai hapreng ke RCB Persia ke Punjab Kings. Haga ke Jingialehkai ke Punjab Kings kala job ya ke tos bad kala Ieid ya ke RCB bantin nengkong. Bad girang tit jong ke RCB kilala Jingialehkai bha. Haga bagi lala ban kamai Haduh ars pa RPO runs bad hap tang saw weekend na ki RPO over. Kad bagi rang tit jong ke Punjab Kings kilala ban kamai tang shis pa khandai runs bad hap pra weekend na ki RPO over. Bad ke Kenhun jong Virat Kohli ke RCB kala job ya ke Jingialehkai da RPO lai runs. Baleng bagan ke jing job ke RCB kadai ke Kenhun ke Beningkong bani urung lupa sya ke playoff menta ke Samoy. Haga Jingialehkai Kolkata derby hapreng ke East Bengal Persia ke Mohon Began. Barhaga ke Jingialehkai lawan ban Sakhi Haduh Riew pewar Hajar tam kinong Krishan jong kini ki artli ki Kenhun. Haba phai sya ke Jingialehkai haga kela step ke Jingialehkai ke long Maria Khaj. Haga baro artli ki Kenhun ki klemla ban pen Hajar badai haga kela mid kata haga menit ke pra peu sau ke East Bengal kala yo ban tap ya ke gol ke Beningkong haga ke Jingialehkai. Henry tang hadin san minit kata haga minit ke pra peu kundai ke Mohon Began SG kala yo ban tap ya ke gol penia Khaj. Badhadu bokot ke Jingialehkai baro artli ki Kenhun ki Khaj da marshi gol. Badleng bagan ke Jingialehkai baro artli ki Kenhun ki okhor mar peu lai point na ki khat artli ki Jingialehkai. Haga ba ke East Bengal ka bad ya ke Kerdan ke Beningkong bad ke Mohon Began Super Giant ka bad ya ke Kerdan ke Baar leng ba ke goal difference. Haga Jingialehkai Indian Football League hapreng ke Dempo SC Persia ke Diamond Harbour. Haga ke Jingialehkai baro artli ki Kenhun ki Khaj da marshi gol. Haduh bokot ke Jingialehkai baleng bagan ke Jingialehkai ke Diamond Harbour kala yo ban rungul pa sya ke Indian Super League haka Samoy ke Manuan. Haga Jingialehkai La Liga hapreng ke Atletico Madrid Persia ke Girona. Haba phai sya ke Jingialehkai ke Atletico Madrid kala khur ke nam job hadin bagalala aban pelim ya ke Girona da shikul lanon. Baleng bagan ke jing job ke Atletico Madrid kali yo ban rung lupa sya ke Champion League haga Samoy ke Banuan. Kad baga Girona kadang don jingma banne haga La Liga haga Samoy ke Banuan. Haga way par ke Jingialehkai La Liga hapreng ke Barcelona Persia ke Real Betis. Haga ke Jingialehkai kala du menta ke Samoy ke Barcelona kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Real Betis dah lai la ka way. Pada haga ke Jingialehkai ura pinha uli ban tap argol nak benta ke Barcelona. Haga Jingialehkai Premier League hapreng ke Manchester United Persia ke Nottingham Forest. Haba phai sya ke Jingialehkai ke Manchester United kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Nottingham Forest dah lai la ka way.